ese bantu Kyabazinga wa Busoga Isabiriye William Gabula Gadiope Owokuna omugeni waife omukulu avire mu government ya wagati akiikirire president wa Uganda Right Honorable Robina Nabanja muwalawo Minister wa Presidency Honorable Mire Babalanda Katukiro wa Busoga Wekitiibwa Dr. Voala Sekere Katukiro Yawumula Emeritus Professor Waiswa Balunywa abalangira Cabinet ya Busoga Lukiiko lwa Busoga Permanent Secretaries, Honorable Members of Parliament, all protocol observed. Baba Isebantu Sima Erongano Mungeri Endawule Nanirize family Kyabazinga Yawumula wako Mulungi abalangira abazwire Babulamoji ne delegation ezwire Ombwazi Bondo tusangaire okubabona mubale kuiza mubale kukiikirira Obwazi Bondo era tuli basiimu era tusiimira ino Baba ise bantu wantuma omulimo ogwantuma Baba ebyo oli kubona n'olwaleero nga tutandikira ku government ya Uganda Baba partner waife asooka is the government of Uganda led by His Excellency the President of Uganda retired Lieutenant General Yoweri Kaguta Museveni. Baba mukyenki eyo oli kubonaawo mulimu ba partners balina era buvunaanyizibwa bwange nga bwe wantuma nti noonya emikwano gireete mu Busoga nga Baba mikwano gyaife abasinga olwaleero bali gano era ekiseera bwe kinaaba kituuse Baba siima mbandule mu maiso go era mbeebaze omulimu omulungi gwe bakoze mu Busoga. Baba ise bantu omulamu ogwe tuliku omukuzi guno ogw'omulala gwa malaria gwa musuuga gw'ensiru ndakusooka ne ba partners baife Busoga Health Forum abakulemberwa Professor Peter Waiswa aide presenting for 7 minutes Baba nze bampaire dakiika 3 era ndabikozesa bulungi. Professor Waiswa bw'anaaba amaze Baba wasiima aikiriza okuba ambassador wa UN era Baba wataawo Kyabazinga Initiatives kitongole mu ofiisi yo era ku board Baba ninze wasiima waawo vice chairperson owa board ya Kyabazinga Initiative and overseer of Kyabazinga Initiatives. Baba ekiseera bwe kinaaba kituuse ndakusaba ED wa Kyabazinga Initiatives in 10 minutes Baba akobera Abasoga omulamu ogwe tuliku ogw'Abasaaga n'Empanga akaseera kano so kandete Professor Waiswa. Baba ate nga Baba nze ndi Waiswa ate nga Richard Wakoye nife tulinga otusaine okuba n'amanya oti Waiswa ayi nga ndi mulangira ninze Kyobe muganda wo oweruuka ntambuye ne CEO wa Busoga Health Forum. Prime Minister protocol observed nja kwogera ku omulango gwa leero
Busoga ezira musuda gwa nsiri a malaria free Busoga for generation. Baba Busoga Health Forum tuli wano niwe watutuma ebe formed erekola no obwachabazinga nga patron waife ni Professor Waiswa Balunwa. Professor atukwaniriza mu mukubire ku mungalo ate senior advisor waife ni Dr. Specioza Wandira Kaziwe azira olwalero aye abalamwisa eriyo banange abandi aba Busoga Health Forum babaliwo badakwidaawo so that baboneku especially abali ku mulanga ogw'okulwanisa omusuuda gw'ensiri. Nze alikwogera neze chairman wa Busoga Health Forum. Mpagano lwaki twetaaga okulwanisa omusuuda gw'ensiri. Omusuuda ogw'ensiri ndooza okuyira mu butamana n'ekimu ku kintu ekisinga kuyiza Busoga einuma. Omusuuda ogw'ensiri ndikwenda mwena mu bwongo bwaimwe mwireyo ku mukyalo kyaimwe mulinga gye muva nige tuziika mudakwagana ya magombe kamaala ag'abakulu ag'abakyala ag'abaana even abortions aye nga byona musuuda gwa nsiri n'ogwabireeta. Omusuuda gw'ensiri gubeeye niife as old as Busoga is okuva Busoga we yatondebwawo omusuuda gw'ensiri gubeirewo. So okuzuuka n'okoboti osobola okugumalawo mu bwongo bw'abantu abasinga babatibayikiriza aye nga sayansi eriwo ng'egemeibwaku culture. Omusuuda gw'ensiri guleeta okuwaamu omusaayi anemia tijakyogera ine mwena mukiidi. Abakyala abasinga betulongoosa mu madwaliro tubalongoosa kubanga bawairemu omusaayi nga twetaaga tuwonye omwana mangu. Omusuuda gw'ensiri noguleeta ebisinga ebyo. Abantu mwidi aye omusuuda gw'ensiri guleeta ni kansa. Eriyo kansa gwe guleeta. Eriyo kansa gye tweta mu luzungu Burkitt lymphoma ozimba wano mu baana bato. Mu Uganda Burkitt lymphoma asinga kuva mayuge era Uganda Cancer Institute yatayo ni unity enonereza ku kansa eyo. Aye bw'ojja ku Cancer Institute Burkitt lymphoma asinga kuva Busoga kubanga musuuda gwa nsiri. Mpagano eriyo enayogeraku nti omusuuda gw'ensiri guleeta stunting. Stunting okufuba obutakula buwanvu. Nzeze nandooza byangema kuba nandebaire nga nsinga kuwano obuwanvu. Mwena mweringirira abaana baima okusingira imo abasomyeko abali mu bibuga. Abaana baime babasinga obuwanvu. Kubanga abaana baime bali kulya bulungi bali mu bitundu ebizira mu nsiri. Kyova abaana baime babasinga obuwanvu. Aye omusuuda gw'ensiri gulese stunting. Mu Uganda stunting is about 27%. Ekendeireku aye nga stunting ya maani ino ate oba stunted n'obwongo buba stunted. Bw'obanga oli mumpi nga totuuse ku buwanvu bwandibaireku n'obwongo bwona buba bwona bumpi. Baba kyova twetaaga okulwanisa omusuuda gw'ensiri kubanga obwongo bwaife buba obumpi. Tutusobola kukola Busoga ejja kuproducinga ba engineers, ba doctors, ba lawyers, ba musicians bangi nga bwe kyandisaine. Omusuuda gw'ensiri guleeta abaana okuzaalibwa nga weight yaibwe ntono nga tibawera ate gwaleeta gye tweta prematurity ate nga Busoga n'emu kusinga ku prematurity. Omusuuda gw'ensiri guleeta abaana okufiira munda ate ng'era Busoga n'emu kusinga okufiira munda. Omusuuda gw'ensiri eri abaliko nkuba mbu time ayo olwaliyo theme eriwo yakuunya Busoga. Kale banange mundikirize nsobola okwogera nimwe omusuuda gw'ensiri kubanga we tugumalawo Busoga edda kuba nga ekulankulaine. Omusuuda gw'ensiri gwongeramu ni HIV okuba nga ajja mu maiso ino kubanga immunity eba nga ekoseibwa. Omusuuda gw'ensiri guleeta ne obwongo okosebwa
nga bino epilepsy ne bano okubona nga spleen nga ezimbye muna abaana kubetambuka odi azimbye ayina akadada egoko nagona musuuda gwa nsiri gwagemya omusuuda gw'ensiri gwaleetera ebizibu abaana babanga tibasoma ate gwa affectinga economics kubanga ndabanange mundeke kubanga omusuuda gw'ensiri noguleeta ebintu ebyo byonna twabanga tuspendinga sente dhaife edisinga Uganda espendinga edisinga $5,000,000 $1 ku musuuda gw'ensiri bagano kiki kyetulikola ife Busoga Health Forum nga tukola n'Obwakyabazinga tukoze programu nga led by Dr. Wandera Specioza Kazibwe nga tulikwenda okweliminatinga malaria okutolawo malaria tuli ku pira ina pira number 1 nga desooka mu gyetukoze ku munsi yona community led malaria elimination pira number 2 okufuwera ensiri munumba aye ne kulia pira namba 3 okutesinga buli omu era waningi twatestinze buli omu buli ali positive twamutreatingira malaria test and treat and exembayo twabanga tukola research nga tuyambibwako abantu abaina waningi abantu baina waningi besoozaamu $5,300,000 so nayo community led mbakubire ku mungalo ku $1,800,000 twakozesa abantu baina waningi n'abadireeta Ministry of Health yatuwa eidagala yatuwa ni test mpaka hano tugira okubona nga because of that malaria mu community eyo ekendere by over 90% mu nawaningi I of course tulina okwongera okola surveillance. So what is my appeal? Baba Kyabazinga oli national champion ate Baba Kyabazinga niwo tukulembera Busoga. Baba Kyabazinga ebintu bine bitandikira mu community niwo biridinga. Our appeal is that you mobilize us, mobilize the Busoga, you mobilize the partners, you mobilize government. Omusuuda tugumalewo. Era tukwenda okubanga tufuna time okumitinga niwe ni cabinet yo okutuwamo amagezi ageyongeramu. Ebyo bye tukwenda okusaba Baba Kyabazinga so that okulwanisa omusuuda gutandikire wano Busoga. Kino kisoboka ndikwenda kwebaza ino betu betu banabo mwebale ino mwebalire irala Kibumba akumbe. Baba afunvuwe nifa abalangira tubeewo. Chairzinza Professor Waiswa from Busoga Health Forum. Baba Isebantu kuti idiwa, but I'm requesting all our partners to be ready. I'm going to call you to come and parade here in front of His Majesty Isebantu. Thank you. Baba Mbandule Mumaisogo. Baba ngabo idiwa partners benga okuba mulisa n'okubalaga. We have Ginger United Traders Association. We have a team from Yale University led by Professor Stephen. We have the National Planning Authority. We have the security agencies. We have Kampala International University. We have Minister of Health. We have Tata Owen Toyanziza. We have George Mutebe, Chief Hardwares. Then Baba Twabani Media Houses. Baba Tulina Busoga Royal Concept, led by Chairman Oweshtiva Professor Waiswa Balunwa, Impact FM and CBS FM. Baba Tuliniba bloggers, Tuliniba social media handlers, Tuliniba Baba TV, Mama TV, BBS Telefina, NBS, Sanyuka TV, Next Media, NTV Spark.
NTV Nation Media Group, UBC, Sol TV, Kingdom Media and Bukede Media Vision Group. Baba ndikwenda okutwala omukisa guno okwebaza Baba Sima nkyuse muku olw'aba partners baife abali wano. Your Majesty, to thank all our sponsors for the support that they have given us thus far. Baba, we have Kampala University, Uganda Hotel and Tourism Training Institute, Lubega School of Health Professionals, Victoria University, International University of East Africa, St. Francis School of Nursing and Midwifery, Kampala International University, all secondary schools in Busoga, all primary schools in Busoga. Kasera kano, Baba Katukiro,